August ni som pakwa sang ni som ni paruk ni lai ni ani a bazar thir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan State of Hormuz chungchanga Iran anor na chuti dan thlakin Nimin Khan Truth Social a helong kong poimo hi US ramthar New US territory a apuang ta top mai Trump hian Hormuz Strait honani theinan kong sang in Iran chunor kwal fe to a tun thlengin ala hlo tling theilowa Nimin Khan Truth Social a hian Persian Gulf le Gulf of Oman map posin State of Hormuz omnalai chu arin biala State of Hormuz ani thul yan takin aziak boka chumi chunga chuan US ramthar ti aziak bokani saito thinangin Iran chuan State of Hormuz andang zela inrem nan nei to an ti turte chu US in an ti ma chuan honan tumlo thu an soya Trump hian State of Hormuz hi US thu hnuaya thu alo sei fo to a ma se tun thlengin Iran thu lo chuan paltlang thei alani lawani Manilo Khan Trump hian Hormuz liteng sol hi US rama puan mai ril ruk thu alo sei to a hetianga posa siam malok hian long pakhat chu tu te ka nge hriat lovin ka ania helai mun hi ralmuang lo tak zetani zirtomni Khan Trump hian Long Island Republican Party rally a State of Hormuz chu US ram chunga puan ani mai thei ti asoya chu Iran hne ol sam beran yerin thu po asoya thotan ni Khan reporter te komna Iran long chevelan dan cha aveka wangin State of Hormuz po an thu hnuaya omti asoile a US ram thara puan mai chu ngai tu ana fin thlak tak nia hriat thu sei bokani Iran Parliament Speaker le US nena in biakna palai te hotu Mohammed Bagher Ghalibaf chuan US in MOU an ti tur in tiam nan hlen chu ma chuan State of Hormuz an dan cha zel don thu Iran TV a alo soi mek boka Iran hian US Navy ten an ramlong chevel an dan cha an ti topte Iran an frek na hli tele ramdangan poisa US in a hren sakte chu khoi che the da te an phuta hengte hi June thlan in remna telvek ni in an soyani heti la hian Nimin Khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US le Israel in an beina chu Iran chak zialan tir tu ani thu soya US le Israel in an be wangin khovel in ram chak lo taka ngai thin Iran ni na dik tak chu talani na omta atia Indo zo hnuwa po Iran foreign policy chu Indo man policy angani to don lo ni in a soibok Iran State TV nan komna Araghchi chuan Indo na in Iran ram hruai tu te thil thlir dana ti danglam ang bokin khovel in Iran a thlir dana danglam vek to a nasa takan noran ni chunga an ram pau khau na chu mu mai chiani lo ti in Indo zo huna kan ram foreign policy chu Indo man en danglam na sa hle to don ti hi ka thlir dana ni ram chak lo tak anga Iran ngai na zongjong khatuna chuan a bo vek to ani ati Araghchi chuan Indo tir lama chuan US chuan Iran chu thudel kil engma nei lowatlom turin na beiseya tuna ero Iran lakan thil phu ta danglam dei to ni na soya Indo tan tira tangani ni nange ni thumna zoka khan Trump chuan social media unconditional surrender ti thumal panni aposa in peturin min beiseya ni ma se huna kal zela an beidong zela kan ram ro rel na phong vuan tu te thak tumin an beile a an hlo chama kan ram chung ti boya hlo tlin an tum le a an hlo cham le ani an ro man na piang chu a hlo cham zar zara ro man na dang an nei le a he Indo na hi rei lo te a hne na changa zo fel mai an tuma an thei lo ani ati Araghchi chuan Iran President Masoud Pezeshkian chuan US ne na in biak na nei le a Indo na ti top tura kong dik zo du ti a soibok Araghchi chuan Iran chuan US ne na Indo na le in biak na hne nan chang ti soin Indo na hne na kan changa in biak na po hne na kan changa kan mel ma te chu kan du dan zom turin kan norbet mekani atia an sipai chakna chuan in biak na po chakna pe ni na soiboka khovela sipai le ral thuam nga berle khovela sipai ral do thiam bera in chal laka tlom mai lovin anom theini in a soibokani Araghchi chuan June thla MOU an zia po Iran du dana zia point som pathum ma om lain US du dan point pakhat om ve ni in na soya tuna hian America chuan kan du dana in biak na nei du in angenin min ngen mekani atibok heti la hian Araghchi chuan US ne na in biak nan ne hlotlin theilo na chana Israel chu apua Israel chuan mel malian ber US ne na in rem na zia po hlotlin theilo chan lian berani thu soya
Israel ho hian US ne na inrem na kan nei lo nan thei to pan chua inrem na kan nei nuwa po a hlo cham thei nan thei to pan chua tun thlengin an la be ngar ngar ani atibok nimin khan UAE chon Iran ballistic missile pahnian mu thu an puang UAE Defense Ministry chon nimin khan thu chua siamin Iran ramatangin an ram chu ballistic missile manga ka ni a wan nei thak takin heng missile ta hian UAE rama thleng lova pakhat chu UAE ram chin tuipui atla a pakhat chu chumi pona chuan atla a an ram thleng tur po ni se lo kap thaturin anin rin vek thu an soi UAE Home Ministry chuan mi puite hena an ram pana ballistic missile lo thok an mu thu le an ram ta na hlo om lo thu ni min jing khan phone la tan ti chuaka mi puite tan ni tin na chol sana tul lo thu an puang ani Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan North Korea nen khovel kalphung thajok din turin ro mannan siama ram pani ten sipai le ram ven himna lama thuk joka thodun nan nei zel thu a soi North Korea Sarkar News Agency KCNA nan talan dan chuan Lavrov hian North Korea Foreign Minister Cho Son-hui hna thu cha thonin he thu hi a soya Russia le North Korea te chuan an ram bial mai ni lo khovel huap himna tan po thodun zel an tum ti a soi bokani Lavrov chuan Ukraine an do mek na North Korea sipai ten Karls bialan pui chungchang soin Karsa Ukraine Nazi Paul tele ramdang atanga mi tha chingte chuana konga Korean People's Army te hmalau na tang khan tunlai hun thlengin ram pani te sipai tho ho na that zia langani atia kumsang ni somni pali kum to lam khan North Korea chuan Karsa tanga Ukraine sipai len mani puitu te chuak tura Russia sipai te puiturin sipai sing khat sangli vela tir ni in North Korea leader Kim Jong Un chuana puanga ni kum me thla khan Karsa hian hne nan chang ni in Russia President Vladimir Putin chuan soin hne nan chan theina na North Korea puina lom thu a soyani kumsang ni somni pani February thla a Russia in Ukraine runa khothang ram ten Ukraine an tran puya tang khan Russia le an ram then North Korea te inkar hi tha chho chak hle a khothang ram ten ral thuama Ukraine an tran puyang che in North Korea chuan Russia hi ral thuam mang poina tran puya tun thatir khan Ukraine President Zelensky chuan Russia tran pui tur hian North Korea chuan sipai singa vel tirle atum ni in na soyani nimin khan Philippines sa chuan zirlai pakhat chuan an skula silai keng lutin zirlai pakhata ka phluma ama point ka phlum ve ngal boka he thil thleng danglam na chu hetianga ti tu zirlai hian mia ka phlum lai hi internet a live in na tilangani Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan he thil thleng hi chuing hal tur le hetianga skula in thana thleng thin hi top theina na hma lang hal turin thu pe ka ti chuaka tuntum hi Philippines rama thlani po tling lo chunga silai manga tual thana thlen voi ni na ni President Marcos chuan kan school te hi kan fa ten thilan zirna an hmalam huna ta na nin buat saina le an thanlen na hmun ani a kan rama hmun him beran ni turani ati hetianga in kana thlen na hmun hi Zamboanga Khua Private and Call Antonio de Zamboanga University ania he school campus a hian mi pakhat chuan pistol le rifle kengin classroom chunga omzirlai te chu pong ka chiam mai ni in police te chuan an soya Zamboanga Mayor Khaimer Adan Olaso chuan silai met puak tu hian a taksa camera fitin mia ka blai hi a live stream ni in a soyani Reuters inan talan danin he live stream video a hian silai keng tu hian classroom pakhat lu chilin silaya ka puaka chu classroom chu chua sanin na silaya thlaka classroom danga kal leina ma aya tam silaya met puak le ni hetianga skula silai keng lu tamia kap tawak mai hi engwanga tinge ni hriat thei alani lawa hepa hian .40 caliber pistol le rifle apa in license nei thlapa kol chu keng chuaka silai met puak tu pa hi Philippines Custom Department a thok thin tun hnayan ban ta kani anti he thil thlenga wang hian Paul som zirlai mi papakhat a thia silai met puak tu hi Paul ko zirlai ni in ama ain ka phlum ve ngal boka wan nei thak takin midang an thilo hlawa midang pahnin hliam na wak lawan tuar bok ani Pakistan Supreme Court chuan Prime Minister Louis Imran Khan chu azel tan na tangin damdo ina son thoi tur le enkol na thatak peturin Pakistan sarkar hriat tir ni in nimin khana ukil tele kai hroi Pakistan Tehreek-e-Insaf Party chuan an soi
Imran Khan hi kumsom sari pathum me ni in cricketer ro puyani hnuwa politics khelin an ram prime minister ani a riselna thallo ema wangin darkar somli pariat chunga Sifa International Hospital son turin kot chuan thupe ka ti chuak ani Imran Khan thu puang tu Naim Haider Panjutha chuan Imran Khan hi September ni som paruk thleng dam doina om turin kot chuan thupe ka ti chuak ni in na soyani Imran Khan hi tani na enkolna tha pe ka ni lo wangin a riselna tlatniam na sa hle ni in an soya mani lokpo khan thi angin a thang hiala au kilten Supreme Court a complain nan theluta chu bo zuin court chuan tani na Imran Khan enkolani dan chu hmuna kalchilin an enfiani hetianga court in thupe ka ti chuak ta hi PTI chuan lawma man ti thu an soya chuti lai chuan a hma dei khan hetiang hian thupek ti chuak to se chuan Imran Khan risel na hi anun na ta na hlawom khopina chehman lawang antia doctor tena than ti hma chu damdoina en colony theinan man la don ni in PTI thu pong tu Zulfikar Bukhari chuan a soyani Imran Khan hi kumsang ni le sompariat khan Pakistan Prime Minister atan lak luani a kumsang ni somni pani khan no confidence vote manga paithla ka ni a sangni somni pathum August thla tang khan tanina khungani a Pakistan sipai sarkar chuan thu boi tam tak aur tirani bazari lo thira wangin kan lome